ntabwo muri shyashya, ntimwakoze ibikwiye namba. Murinda habi nzakumanuka mvuge tapare buri kimwe, ariko icyo nkundira ibihe, igihe cyarageze Imana zirabarambirwa zibateza ibisazi muri isenya. Baragiye bakora ikintu cy'akazu bagasenya uwo bashaka gusenya, uwo bashaka kubaka bakamwubaka. Yarangiza akajya imbere ya kamera akigira Mesiya, akambara ikanzu y'umweru yererana, hanyuma inyuma cyangwa mu imbere akaba yambaye ikintu kirabura. Murinda habi nzakumanuka mvuge tapare buri kimwe. Uyu Irene Murinda habi yaragiye abiba urwango ararurema hagati ya The Ben na Bruce Melody, aragenda ararurema ararubiba rurakura, ubu rwamaze kuba ikigugu, mu gitwenge, mu guseka. Murinda habi wabaye virusi. Ntabwo ari gukora showbiz, ntabwo ndi kuzura kaboze. Ikiza nuko habaho kwitunga itoroshi, amabi yanyu ukayamenya ukabimenya. Ntabwo muri shyashya, ntimwakoze ibikwiye namba. Ariko icyo nkundira ibihe, igihe cyarageze Imana zirabarambirwa zibateza ibisazi muri isenya. Baragiye bakora ikintu cy'akazu bagasenya uwo bashaka gusenya, uwo bashaka kubaka bakamwubaka. Yarangiza akajya imbere ya kamera akigira Mesiya, akambara ikanzu y'umweru yererana, hanyuma inyuma cyangwa mu imbere akaba yambaye ikintu kirabura. Aba bantu bageze naho bakora inama, bakajya bakora inama, bagategura inama, aho umuntu umwe agenda akabwira umuhanzi ati ndagusaba ntuzongere kujya gukorera ikiganiro kwa runaka. Abakameramani bafatiraga amashusho aba bagabo baraje ukuri bakurambika hasi, we have everything. Kubera ko Sabe yahunze akava mu gihugu akagenda, ni imvune. Kubera ko Sabe atagaruka mu gihugu, hari icyaha afite. Umunyabyaha yirukanka ntawe umwirukankanye. I'm coming with everything. Mwakoze amabi, mushukwa sizire nabyita ifaranga. None umushenza aragenda ngo ntago nta murizo uzunguza inka, ngo ntago umunyamafaranga yavugana no utari umunyamafaranga. Ayo mafaranga yavuye mu bugambanyi, ayo mafaranga yavuye mu kore ku rubyiruko, ayo mafaranga yavuye mu kwescroka diaspora mu bavanamo ayo mafaranga. We know everything. Wapreyinze kundo ntago murangwaho. Ibintu muzabyumvira hano. Uyu Chita aho yaviriye muri Kenya akagaruka ko ibintu bya YouTube, akaza agatangira gukorana na Sabe. Mutekereza ko ibyo byose mu gitondo igahagarara ikitambika bino bintu kabyinjiramo, igaca inkundura ikayivanaho? Ntabwo ariko bimeze. Byari byamaze kurenga uko mu bitekerezo. Byabaye birebire, ibintu birenga media cyangwa birenga showbiz, biragenda bibibindi. Inzego ziratesha bakabekeza bakabagira inama, ariko baravuga ngo inda mbi uyiha Marata ikaruka amaraso. Nibyo muri gukora mwokatsindwa n'Imana. Ndabashyira hanze mbanike kuburyo dutangira umwaka. Ntabwo abantu bazajya barwana, ariko se ntimushobotse na gato. Ntabwo abantu bazajya barwana. None bafite ukuntu Sabe ngoramba afite ukuntu ibyo bintu byo ntabwo guheza inguna ari ibintu byiza namba na gato. So mwitegure, beginning of this year 2025 tuzatangira na buri kimwe hanze. Ndashaka kubishyira hanze byose. Abantu bajyamenya abantu byo gupretendinga abantu, umuntu akaza kigira mwiza. Murafata platform, izo platform mufata mukazikoresha ngo mwizitangazamakuru. Nimwe ba mbere mwaba mwari zitangazamakuru mukarikoresha mworeka. Ntabwo nimwe ba mbere. So I'm bringing everything. Wowe Murinda habi ibyawe reka turebe ending y'ibi bintu. Icyo nzi cyo nuko nzaza hano ndarape ama message arahari, mvuze ibi bintu
Godfather niyo mpamvu naje muri iyi shusho kuko ndabizi iyo ugiye gushyira ibintu byose hanze ugira abanzi. Ubu ngubu abanzi bagiye gushiftinga. Ejo bundi The Ben abafana ba The Ben bari bamereye nabi ko namubwije ukuri. Ubu ngubu none bagiye guhita bahindura uruhande. Abafana baba YouTube bagiye kunyanjama nabo. Bro, I serve nobody. That's the reality. I serve nobody. Uzakora ibintu bibi biri mu buheza nguni nzahanga, ariko reka nzakasa mutwe gafungure gusa. Reka iyi application ije hanze babage nta kinya. Ibi bintu mukorera mu bwihisho mukaza kugaragaza ishusho mbi nako ishusho nziza imbere y'abantu kandi nyuma muri gukora ibintu bibi ntago bikwiye. Aline Gahongayire, ibyo wakoranye ibyanyu na Sabe tugiye kubitangirana umwaka byose ndi kubirambika hanze. Reka kasa mutwe gafungure. Reka iyi app ifungure. Ibifite ikimwe umva. Kuko ntago ntekereza ko twaturi nta hantu twaba tugana nta na gato. Gupretendinga ntabwo kubaka gupretendinga ko you are there muri aho ngaho murakora ibyubaka ntabwo ari kuri, ntabwo ari byo mukora. Ntabwo ari byo mukora. Ntimwirirwa mumboroka hano. Ndazana umuntu akababwira reality mukamubroka. I don't care. Mwese muzambara nk'ukuntu bamporiki yambrotse. Atanze ari bwo bwa mbere yavuye muri gereza akaza agahita mboroka. Nabivuze ukuri narabisubiramo. Bamporiki gufungurwa kwawe nta kintu byambwiye nkuko gufungwa kwawe ntacyo byambwiye kuko nta reality. Wafunguwe uri umunyabyaha si. Wahawe imbabazi ariko uracyari umunyabyaha. Ibyo ngibyo kubivuga ngo yindi sikero kiri. Nugaruka impamvu ndi kuvuga ubu nuko nta nshingano ufite. Nusubira mu nzego nzaza mvuge nti yego mwidishinze ucinye inkoro kuko uzaba ufite urwego hagarariye ngo nzubaha urwego, ariko wowe kugeza amasango bata nk'umunyabyaha wahawe imbabazi. Ibyo abantu baza gucinya inkoro ngo urumva ngo twari tugukumbuye murakumbura umunyabyaha. Wakoze ibyaha biraguhama, baguhaye imbabazi ariko bahaye imbabazi wakoze ibyaha. Ntabwo byakuvuganuye guhe icyaha. Baguhaye bakugabanyirije ibihano. Wakatiwe ariko uri umunyabyaha wakoze ibyaha. Ibyo ngibyo kubivuga rero ngo Godfather ngo urumva ngo ni gute no. Muhimu abanyakuri bamporiki hamwe n'ibyaha arahanwa ahabwa imbabazi zo gusavinga ibihano, ariko no umunyabyaha ibyaha byose babimanaguye. Ntabwo bamuhanaguye ibyaha bamuhaye imbabazi zo gusavinga. Icyo ni kimwe. So ibyo kubivuga abantu hano mbivuze ahita rya block uzanamboroka n'abandi no muri buzima busanzwe butari uzamborokereyo. So next year aba YouTuber bari barigize ibifi binini barimo muri ndahabi. Hari byinshi mutamenye bya Sabe. Hari byinshi mutamenye bya Sabe mutazi. Muzumva amabera kikora mutonze. Hari ibintu byinshi mu bintu bya Sabe namenye mfitiye n'ibimenyetso. Sabe biriya mwashize akarido imbere y'abantu bagatekereza ko ariko biri. That is very wrong. Tanyukanye n'ukuri. So the reality they are gonna bring it out. Urimo kwikoma Scovia njewe kuzandogesha kunuka amafi ko ibyo nzashyira kubyo ibyo ngiye kumanika hanze nta bitazaze ngo urabona ngo hari umuntu ngo amaka ngo wavuze ko uyu mugabo yavuze ko nta mafaranga yigeze yakira. Ntabwo world limit ijya yibeshyera. Ndashaka gusuka hose everything hano muzabireba. Ibirari bike mwe mwabonye ngwino ndebe. Harya ni ngwino ndebe ni wa mugore ura ni ngwino ndebe. Ko mugiye kubona ibyo amasanya atigeze abona. Ko muzabona ibyo amasanya atigeze abona. I'm telling you. Mugiye kuzabona ibyo amaso yanyu atabonye muzabibona. So iyo turi kuvuga ibi, iyo umuntu ari kubabwira ibi ngibi, uyu mugabo yaragiye ejo bundi afata umwe mu bayitubere bro ushonje udafite nahaba yabonye ikiraka. Uyu Chita aragenda mushigira ishyamba aramusenya, umwana baramwirukana na kontra bamuhaye kugira ngo abone ibyo kurya naho kuryama baramwirukana. Ntabwo navuga ibintu ntafite ibimenyetso. Ibi bintu byose muzabibona hano hasi. Byose muzabibona. Niba abantu bashobora kwivurwa muri uyu mwanda mutekereza ko riba ari abasazi gusanga bavuga ngo barashaka abantu bareke kwisha mu mwamvuri wa showbiz. Mutekereza ko byapfuye kuza? Aba bantu bafashe ibi bintu baragenda birenga extent yo kuba showbiz no kuba bashobora gukorera muri ibi bintu. Uyu Irene Murinda habi yaragiye afata urwango ararukeya rubaho
aragenda arabyubaka muri za nseko ze, aragenda arema urwango, ruragenda ruba arema urwango minye birakura kugeza amasaha n'abanzi muzabireba byose. Niwe nyirabayazana muri karaga twengeke, karaga twenge kuri ya mugabo yaragiye arema ikintu. Reka babwire, ikintu cyose gishobora kuza kije gucamo abantu ibice, iki ngiki ni ikintu kigomba kwamaganwa na buri wese n'imbaraga zose. Ntabwo imyobo 3-4 bita ibifu byabo bishobora kuza ngo bigeraho bizana amacakubiri mu bantu. Ibi bintu kugira ngo bihagurukirwe habayeho complain, biragenda bigera ku muvugizi wa guverinoma Yoranda Makoro. Abantu ababizi murabizi, umubyeyi yabibonye avuze indora aravuga ati mu izina rya Yesu yitabaza inzego z'umutekano binjira muri iki kibazo. Which kind of abo bantu bita aba influencer bashobora kugera kuri icyo kintu? We're gonna bring the all information out. Tusabishira hanze ibyo ngibyo ndashaka kwereka ngo extent byari bigezeho, kubera abantu batarenze 4 bigifu cyabo n'inyungu zabo. Reka mva hangaha nta kintu mfite ngura abantu 300 kuri Twitter. Reka mbareke, twatanze umwanya mutekereza ko dufata napfuye guhunga nkareka gukora ama space hano, ntabwo napfuye kugenda. Hari ibyo ntavuga, aba bantu baragiye baba virusi, ntabwo ari byo. Niba u Rwanda rufata internet rukayiha speed nini kugira ngo abantu, nuko ibintu abantu bagiye bavuga babyumve. Internet, when the country has the good internet, mufite internet nzima, social media ziba ziri hariya, it's a free visa, you can go everywhere unyuze kuri internet. Dufite abana aya masaha b'abanyarwanda nakubwira umubare wabo bakora muri Amerika bicaye mu mazu y'abi Kigali. U Rwanda mbere yuko rurekura internet yihuta, dufite abana ba applying akazi bagakorera online, dufite abana bakorera company zo muri Amerika za Canada batagira passport, akicara imbere ya internet ye agakorera company muri Canada, akabyuka mu gitondo akajya ku kazi ari Kigali. Abo nabaza akamaro ka internet. Izo biri mu mpamvu zimwe zituma u Rwanda rufata internet rukayihereza. Ihangane Sanjake meeting amake yawe gatangiye kurangiza nzi tuganire, give me a second. So ibi ngibi biri mu mpamvu igihugu gifata internet bagaheza internet imbaraga ku buryo abantu ahantu hose aya masaha urajya za Rutsiro za Ngororero ugasanga umuntu afite internet yihuta. Impamvu nta yindi, nje mfite umwana nashakiye akazi ejo bundi, ndabahereza urugero. Hari umwana bita Pichu muramuzi hano. Pichu ejo bundi yarajambye ati nkeneye umuntu ukora designer uri mu Rwanda, kamuhikiraka kuko ndabizi ko ntabwo kikana n'umukozi umukobwa ukora company muri Amerika. Pichu abantu bari kuri TikTok muramuzi. Pichu yafashe uyu mwana amuha akazi, yakoze iminsi 3, yamwishyuye $2,500,000. Graphic designer. Murukumva ikintu bita, murukumva impamvu leta ifata amafaranga igaspendinga muri internet, hanyuma wowe ugafata iyo internet nzima ukayikoresha uri kuzana amacakubiri cyangwa uri gushaka gusenya kugira ngo wiharire YouTube channel, ngo wiharire ngo aba viewers. Ibyo biterwa n'ubwenge buke no kutamenya what you need. So tugende gakeya rero, ntabwo ibingibi tuzabyemera ko mukoresha izi internet musenya, kandi leta yarayibazaniye ngo muzikoreshe mwiteza imbere. Niko tumbwira ngo nta kazi ufite, wabuze akazi ufite internet ushobora kwapplyinga akazi hose ku isi, ku Rwanda rw'abaha internet yiruka. Aba bantu rero bakabaye baroro modo bo kumenya umusaruro wa internet, udashobora guchallenge warangiza ukaza ahangaha. Wowe Sabe, aba cameraman bawe bamaze gutanga the truth. Tuve ku ba cameraman, mwabonye biriya bintu bya Sabe Chita, izawe ku Gikampara. Mama nyabo umva
ndashaka kugira ngo mbereke ko narababwiye ngo Imana iyo zikurambiye ziragutera ibisazo ukisenya. Mama ibintu Scovia yavuze, ntimubone Scovia nk'umusazi, ntimubone Scovia nk'umusazi. Scovia yaje gukiriyaringa ibi bintu, ntimutekereze ngewe njya babwira ibintu, reka mbabwire ko Scovia mwe mutekereza ko Scovia ntabwo yaje nk'umuntu uje gukiriyaringa ibintu. Scovia mbere yuko amatora aba Scovia wagiye muri ofisi imwe bagukubita miliyoni 7 zo kwitegura. Kuki ibingibi rero abantu muri gukina na Scovia ntabwo mubizi. Scovia agiye kubakanda ijisho mpaka. Scovia wagiye muri ofisi baguhereza miliyoni 7 zo kwitegura mbere yuko n'amatora. Amatora yagiye kwangiye bizi kuri buze kuba umuyobozi wa RMC. Urumva Scovia bamwohereje hara kugira ngo akiriyaringe uriya mwanda urimo muri ibi bintu. Ibi bintu byarenze kubitangaza amakuru bizamo amacakubiri bizana mu bintu kubera aba intipfunesha tenye. Ibi bintu rero ntabwo ari by'abantu ntabwo bizakunda ntabwo ari exactly good fun you want to get because you're not living but just surviving. So ndashaka kugira ngo ibi bintu bimwanda uve ngo wiki Scovia ibyo ari gukora arabizi. Scovia afite amakuru menshi kurenza uko mubitekereza. Urimo kumva nuko badashobora nk'umuntu already uri mu ntuza afite ukuntu wigeze ubona afite izina impamvu bivuga kuriya akanyura hirya. Scovia afite amakuru. Scovia afite amakuru. Ibi bintu harimo amazina ntari buze kuvuga, ariko ibi bintu ziko byageze kuri extent aho abantu bagenda bakajya gukora inama. Ega bro, nawe ntiyavuze, nawe wowe wayavuze, it's okay. Just don't change your mind, I beg you. Ndabizi ukunda ngo hashye. Ega nakuzi kumaranye kabiri. No, we are sick of everything this way. I know ntabwo ari wenyine so ngayo nguko.